Petra u Baru, dobio je zlatnu plaketu Međunarodnog festivala horova u Kikindi 2023. godine. Varvara Lojko diriguje ovim horom, ona je rođena u Sibiru. Kakav divna promena, roditi se u Sibiru, a živeti na Jadranskom moru. Pevanjem se bavi od predškolskog uzrasta, završila je dečju umetničku školu Artur Rubinštajn u Tomsku, laureat i pobednik regionalnih i gradskih takmičenja, kao član hora muzičke škole, laureat i međunarodnih takmičenja u Riva del Gardi, u Italiji, Budimpešti, u Mađarskoj. I još samo da kažem još nešto za nju vrlo interesantno, renesansna ličnost zato što je, osim što se bavi muzikom, završila i za profesora engleskog jezika, a magistrirala prava i sad, dosta sam je hvalio, ekumenski hor Konkatedrale Svetog Petra u Baru, dirigent Varvara Lojko. Uživajte u završnici ove večeri.
Dame i gospodo, kao što smo rekli na početku, vreme leti kad je nešto prijatno, kad uživamo u ovim blistavim glasanjima.